Right, na ingine kuni ati rigitani ini bogete ne bakunyeleka kingoe ke chibitari cha muinge kaitene kamanda itari na clinical officers bainde ne amukomo bakire ne ndintaira kwatekana nampoye bari bakwina motunga takinyabate kumba kwedira bakine kanaira bariti ya kaitaka kuduranira kyume kya rigitani kiraki kadaka mwari twete tayari akire kyume kinende bakiana motunga tayo deri kire muinge monike twande mudori murioki na kulikithia kiama kia rigitani kana nasi kuma kaunti Meru mweri twitite bakethwa bagwete ugeni akiama bangi kuma Kenya nikenda bombo kungwira barabambire manto jegi urigitani mwaka jojo twina mbati sana Meru County ibatwe tuthuri tuthithia lounge so tukethira twina ngwataniro nene muno ya nasi siba Kenya yonde bakeza na tukethira turi kem tugatinda non tariki 3 nontu mwaka jo turi ambira tariki 3 nontu tariki 5 intukwe kogu ni tukukaribisha nurses betu bonde na baketha bakwati ugeni ne nurses bara bakuritango gendeni ya Meru County kogu tukethera twi amwe na tukubakaribisha bwinde tukwatanire amwe ntukweje na amna bubu baugede kwa kimwe kimwe ketha bende na kaunti Meru baketha bakeja na motungata utheri muno jo kuthima mirimo mwanya mwanya tucokaga tukauga we give back to the community. Giving back to the community igushoka masibitari cietu ge sub county cietu cionde 11 tukaita ngugi cia volunteer kuthima shukari kuthima blood pressure ku screen kana kuthima mantu ja cancer kuritana mantu jegie prevention of cancers yora bujichinge imero na mantu jange ja mainge jara tuthithaia kinya Meru Hospital bakethira bene ira twita repair of cleft palate during egitare uria kiumia kiu na kwau tuthithaia miaka yonde tukendelea kueja na free services kwita kuthima aje betu mantu jakoni cancers mantu jakoni hypertension mantu jakoni chukari na kueja na information kana kueja na utungata uria ikoni free consultation mtu rondele na kiuria no eja koria kiuria na mantu jajonde antu betu baketha bagitethekaga na irombara onandi ni kithirikari batigire bakwiko na mandaktari jiraje mugomone nonto bebonga sibitari ne batikomba kweja na motungata loko bati gi profession yetu every profession kwingugiria omtabwili gwita kwingugiria na sialita kwingugiria doctor lita kwingugiria clinical officer lita kwingugiria antobaithimi balita kogu every kada ne umbugile twina kandas zaidi ya kandas 20 na batu kwingugiria tugwita lakini mbuge manto jako ni health ni ja mutejwe na mpangi nyingi rwangi rumwe rukaunika njare mwe kaunika njare ngi tumba kulita bwega na sisile bateku daktari ngugi yao ni yoma le doctor sibateku na sisi ngugi chao ni chioma kogu thaijire tuko utunga tole tukuendelea gwita thaiji no tunga tole within the scope of nurses na ngugi ile chikoni nurses na sisi ni bakwenda gwita ndene ya the country today lakini yo twaugeromba letu tukwenda manto ja kinyanire bachoke bagwatanire kenda ngugi chiomba kuendelea bwega tukwipati imwe tumbotia ura wensetu batekuo tutemya kuthithia mantia laboratory tutemya kuthithia ngwimbi ngonto in theater when doctors are not around kwa wende patire ingi nonto tukuthithia tukienda muno thirikari yetu yombe kuthithia suguli ria bakwaraniria na doctors na other bodies na baminya inya nurses kwe simbiete saini ya ngiri yetu 2017 inyone saino araka iweseka navyo muthuri murioki World TV mutino jwa kangangi.